Halo, jumpa lagi bersama Anin, bocil random. Aduh digigit toh nak, sayangku. Hari ini kita mau piknik karo ngumbah peda, karo ngumbah kebo. Wis nggo bontrot. Anin, Anin. Iya ya Allah, enaknya. Kita piknik ke Kali Setai. Ayo piknik, mam. Ayo mam. Mam dok. Ayo. Nah, mam. Ayo, duduk sana. Duduk. Iya, kebunnya dilunggui sih. Kita piknik dulu. Aduh. Cantol. Mau ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kamu sudah kuning dulu. Anin mam. Apa taruh sini kan? Mana ya? Terus. Cuci tangan habis maem. Halo. Pokoknya demen arek dolanan banyu. Sama bapak. Enggak selulup berapa pun enggak. Enggak. Ya. Enak. Cuman ngapain pasal dicepot iki go. Engko sik metu-untung lho. Penak. Penyak. Dan nganu cepiuk. Kaget bapak. Yeay. Kakinya ke depan, Nona. Hihi, penak. Pinak. Penak. Oh, aduh sekali, bro. Hihi. Penak ya? Bapak ngubah pedane nih, Pak. Kono. Wes kono ae, duduk.
Bapak ngumbah kebo. Iki bapak iki niate rene terus karo guyang anak. Piknik ya, Pak ya. Aduh. Wes hop. Lah kok malah nyemplung. Aja situ, gak boleh situ. Lah kok mundur. Ambek ibu sik. Ya. Ya, Bapak. Icon. Udah. Terus siapa rek? Rong tahu. Yo, anda. Hihi. Aduh. Penak, Dek. Penak. Ilah suwantai. Yeay. Mbah kebone wis mari. Bar iki pengen mbah sepeda. Adem. Sik, dolanan sik. Adem ya wis ayo. Mepe sik. Penak, Dek. Ayo mepe. Halo. Adem. Mepe sik ya, ben anget ya. Ben anget. Oke. Main di mana? Kali? Di kali. Oh, di kali. Ya, nah, jalan hati-hati golek dalan sing penak. Bapak. Woi. Aduh. Mbak peda. Hore. Yeay. Suasananya pagi. Loh, jalan nih. Aki. Ya Allah, lagi. Ya Allah, lagi. Aki, Pak.
Ono. Oh, ngap. Aki tapi nyeteter. Yeay. Ngono kuwi tok ngadeg tok. Ya ada banjir aja lah. Adam, bapak benung bapak dah sih. Yeah, jernih. Anyes. Kelem. Cucuk cewek gitu. Wes kademen sakjane, tapi ketagihan ngono. Anu, berenang. Berenang, Dok. Berenang. Adem mare. Ayo. Ben anget ayo. Apa nengah rono Mbak Ibu ayo. Ayo. Mbak Ibu ya. Bapak ben mbak peda. Cek Ibu. Ayo nang. Ayo. Nyebrang tengah. Pelan-pelan. Lho terus aku yo nyebrang iki. Anggi deh. Cek golek dalan aku. Oke, yo nyebrang. Oh, cepat. Rasanya cepat. Ayo. Mepe. Patune lunyu lho iki. Sek. Golek dalan. Sabar. Nah, ini kan enak. Wes nih, duduk ini Mbak Ibu. Ini Mbak Ibu. Lho kok bapak? Kok gendong? Mepe awak kan malah duduk kene Mbak Ibu. Aduh. Duduk enak. Gendong Pak. Lah kok gendong Pak? Ya, rek gak gelem. Modon, gendong Pak. Oke lah. Indong buri sidane, indong buri Pak, indong buri. Indong buri. Dadah. Lu mari Mbah Peda ya. Nyelot panas sih, gek ndang ulang. Nyebrang neh. Ya wae sing pikir iki adus barang kae. Jan. Sip training gini kali style ge adus sih. Masuk. Si aku benang cek pengen nyebrang. Mepe ngumbah peda. Areng Mbah Peda terus kayak pulang. Kedemenan areke dolanan. Ya wis tang Mbah Peda sik.
Nyelot panas sih. Bapak, wes mari. Wes mari. Dari ngelapi terus mari kita pulang. Yeay. Oke, sudah selesai pulang. Pulang. Pulang, ayo oke. Terus mari. Terus siap-siap. Mau pulang dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Ay, aku tunggu suara karun. Dadah, sampai jumpa.